Evo ga, objavili su zadatke s ovogodišnje državne mature, znači ljeto, osnovna razina i viša razina, budemo prebrojali koliko je istih. Mi smo bacili onako oko na brzinu na te zadatke, da vidimo što je tu novo, što je tu, što smo pogodili. Znači, u najavi sam vam rekao iracionalni brojevi, šta su iracionalni, šta su racionalni. Znači, tog sam pogodio, ovog ćete pješke računati, ovog ću vam pokazati postoci, to niko ne zna. Znači, ovdje imamo jedan bod lagani. Onda da vidimo ovdje ova vjerovatnost, ali elementarna, to je lako 2 boda. Dvoznamenkaste brojeve, to ćemo pješke prebrojati. Ovo su algebarski izrazi, na to sam najavio da će biti nešto tako, morali ste to riješiti, to ćemo riješiti. Sad ćemo samo na brzinu pogledati, ili teško ili lagano. Onda ću nakon minute dvije ću krenuti rješavati. Ovo su potencije, to možemo odmah riješiti, evo ga. Imamo x na četvrtu puta treći korijen iz x na kvadrat. Svi koji su gledali moje video instrukcije znaju to, pogotovo od prvog srednje. Prepišemo ovog x na četvrtu puta x na kvadrat, a ovaj korijen ćemo pisati na 1/3. Znači to je x na četvrtu puta, potencija na potenciju se množi, to je znači 2 puta 1/3 su 2/3. To će biti dalje x potencija je množenje istih baza, eksponenti se zbroje. I što sad? Sad ćete uzeti kalkulator i izračunati to. Znači nećemo to pješke, da ne bi promašili, znači pišemo 4 plus 2 kroz 3 i kažemo jednako 14/3. Opa, jednako je x na 14/3. Da li imamo to rješenje? Evo ga, pod C, to je naš konačni odgovor. Pogledajmo 7, dobili smo bod, točno, idemo dalje. Sad ovo, koliko je 7 na minus a puta 7 na minus 7 na a? Ako je a neparan broj, cijeli broj, znači neparan broj. Znači imali smo ono opet potencije, da ste gledali moje potencije prvi srednje, znali bi. Znači minus 1 na parnu je 1, a minus 1 na neparnu je minus 1, preživio je. Ok, znači po ovoj varijanti minus 7 na neparnu je minus 7 na neparnu. Ili ova varijanta minus 7 na a je, ovo je neparan broj, preživit će nam ovaj minus, znači to je minus 7 na a. Pa pišemo ovdje 7 na minus a puta minus 7 na a jednako je plus puta minus je minus 7 na minus a plus a, množenje istih baza. Kužimo? A ovo kad se zbroji je 0, to je minus 7 na nultu, a bilo koji broj na nultu je 1, znači naš konačni odgovor je C. Da vidimo, 8. pod C, imamo 2 boda. Idemo dalje, ako dobijem 123 lajka za ovaj video, riješit ću vam barem 15 zadataka, tako da znate koji su mogli krompirati. Da li sam ovo najavio? Jesam. Jednadžba pravca, graf funkcije. Ko je gledao ovaj moje zadnje video, spašavanje žive glave, zna se o čemu se radi. Dakle, ovog možemo napisati da je to pravac y je minus 1/2. 0,5 je 5 kroz 10 je minus 1/2 x plus 1. Kako ga crtamo? Ovo je b, znači to je tu. 2 desno, 1, 2 desno, 1 dole. Naš konačni odgovor je a. A idemo ga sad tablično riješiti. Znači kad je x, y, kad je x 0, imamo, znači za x je 0, y je minus 1/2 puta 0 plus 1. Je 0 plus 1 je 1, znači tu je 1. Kad je x je 1, 2, znači za x je 2, y je minus 1/2 puta 2 plus 1, ovo je minus 1 plus 1, y je 0. Znači imamo točke 0, 1 i 2, 0. Pogledajmo ih ovdje, 0, 1 i 2, 0, znači to je naš konačni odgovor. 3 boda sam dobio u manje od 4 minute. Opet paralelni pravci, to sam vam isto najavio, paralelni i okomiti pravci onim mojim zadacima spašavanja žive glave. Koji je od navedenih pravaca paralelan pravcu? Idemo, prebacimo ga u eksplicitni oblik, znači ovaj put je ovamo, minus 9x plus 5 i sad puta 1/3, y je minus 9/3 x plus 5/3, y je minus 3x plus 5/3. Znači paralelni pravci imaju isti koeficijent smjera, znači ovo nam je K1, a ovo nam je K2. Vidimo jedino od ovih tu K1 je minus 3, njemu paralelan pravac je minus 3x. Odgovor pod zadatka pod 11, dobili smo još jedan bod. Znači 123 lajka i riješit ću vam sve ove zadatke. Idemo dalje. Ovaj, kako ćete ga čitati?
Možete ga računati po dvije točke, vektor zadan s dvije točke. Znači ovdje imamo minus 1, minus 2, tu je minus 2, 1, 2, 3, 4, 5. Znači ovo je 5, točka je minus 2, 5, a ova točka je 1, 1. Znači vektor nam je zadan sa dvije točke, ali ja ga mogu ovako čitati. Idemo. U ovom smjeru to je i 1, 2, 3, znači vektor, ovaj vektor A vektor je 3, idem u desno, u smjeru x osi, znači to je 3i. Idem 1, 2, 3, 4 dole, minus 4j, ja sam gotov. To je to, dobili smo bod, to je od ovih ponuđenih rješenja ovo pod D. Pogledajmo ga, 12. pod D, naravno da je točan. A sad ćemo ga riješiti sa ove dvije točke. Znači prva točka je minus 2, 5, a druga točka je 1, 1, ovo je x1, y1. Znači ovo su nam točke x1, y1 koordinate. A ovo je x2, y2, znači x1, y1. Formule imate, kaže a vektor je x2 minus x1 i plus y2 minus y1 j vektor. A i i j su jedinični vektori u smjeru x osi, ovo je i, ovo je j. Da ste gledali moje video instrukcije, sve bi to naučili, pogotovo one za 7. razred, 1 minus minus 2 i plus 1 minus 5 j. Znači to će biti 1 plus 2 je 3i minus 4j. Kao što sam rekao, evo ga, a vektor ovdje isti, odgovor je pod D. Idemo dalje, težak, nećemo rješavati. Pravokutni trokut, to sam vam zadao onim zadacima, spašavanje žive glave. Duljina kateta pravokutnog trokuta, znači što imamo? Imamo pravokutni trokut. Jedna je 5, druga je 12. Koliko je C? Koliko iznosi tangens kuta nasuprot kraćoj tangenti? Tangens nasuprot kraćoj tangenti, ovo je alfa, ovo je kraća tangenta. Znači, tangens alfa uopće ne treba računati Pitagorin teorem. A, to je ova trigonometrija pravokutnog trokuta. Znači, tangens od alfa je, ovo je A, ovo je B, ovo je C, je A kroz B. Tangens od alfa je 5 kroz 12. Naš konačni odgovor je pod B. Da li je ovo teško ili nije teško? Ako niste hodili k meni na instrukcije i niste kupili moje knjige, onda vam je teško. Dakle, 16. zadatak. Pod B, naravno, dobio sam bod. Kako rasturam. 18. Kod navedenih tvrdnje za rješenja diskriminanta je jednaka. Ako je ono pod korijenom, korijen iz 19, to vam je iracionalan broj. Rješenja su realni brojevi. Nisu. Rješenja nisu realni brojevi. Ovo je glupost, znači naš konačni odgovor je B. Proučiti tamo, ali ovo vam je teško. Ajde. Oprostit ću vam, koliko sam bodova nagrabio. Ovo je slika, to vi niste radili. Ovo je niz, to ću vam riješiti. Ovo je relativno lagano, ali ovakve zadatke baš i niste radili u školi. Ovi sastavljači ko da ne predaju na srednjoj školi. Ovo je aritmetički niz, prvi član A1 je minus 2, peti član A5 je 26. Ok, suma niza, znači koliko je S5 je upitnik, to imate u formulama. Riješit ćemo u sljedećem nekom videu, ako dobijem 126 ovih. Ovi zadaci su vam lagani relativno ili teško. Ovo je tu, a puta b, idemo, a puta b je 8x na treću y, prvi razred srednje škole, odmah na početku potencije. Znači to će biti 8 puta 1 polovina puta x na treću puta x na minus treću puta y na prvu puta y na drugu, y na prvu, pazite, ovo je 4, ovo je 3 minus 3, x na 3 minus 3 puta y na treću, ovo je x na nultu. To je 1, znači rješenje nam je 4 puta 1 puta y na treću, 4y na treću. Naš konačni odgovor, da vidimo da sam ga točno riješio, 22 pod 1, šta je to, 24y na treću, bravo ja, znači koliko sam već bodova zaradio, neću se više igrati s vama, previše sam dobio bodova, znači 126 lajkova pa ću vam riješiti dalje. Znači dobio sam 1 bod, a u sumu nisam riješio, znači nisam dobio bod, 2 boda sam dobio, 3 boda sam već dobio, mislim da sam već položio, 4 boda sam dobio, idemo dalje, ovdje imam 5 bodova, ovo mi je predugačko, to neću mi čitati, ovo je 6 bodova, ali sve te zadatke sam gotovo najavio u onim spašavanju žive glave, 7, 8 bodova, skoro sam prošao, da vidimo, ovdje nisam ništa rješavao, a da, koji je iracionalan, ovaj je iracionalan 9, ovo ćemo pješke dodavati, ne? Ovo tu ćemo riješiti, kako to, kažete ovako, početnu cijenu stavimo da je 100, poveća se za 50%, znači puta 1,5,
to je povećanje za 50, nakon toga se umanji za 50 puta 0,5 i to je to. I sad onaj broj koji dobijemo, razlika nam je u stvari povećanje ili smanjenje, naravno da sam pogubio sad kalkulator, znači mislim o drugi. Znači imamo 100 puta 1,5 puta 0,5 i to je 75. Kaže, jednaka je 75% početne. 75% početne. Znači kad stavite početne vrijednosti, cijene. Znači kad stavite da je početna vrijednost 100, onda vam je ovaj broj vam je rješenje odmah, automatski. Dobro, dobio sam 10 bodova, a ja sam već položio. Znači 125 lajkova izrješavat ću vam manje više sve te zadatke. A onda ću kasnije to u detalje, ovo je sad ono kako ovi drugi rješavaju, samo bzzz, da je sve gotovo. Ali ovo sam riješio tako da ja budem prvi koji je to objavio. Dečki i cure. Nadam se da ste gledali moje upute i da niste zviznuli. To je to. Meni još niko nije opao državnu maturu. Ja se ne hvalim s tim da su mi svi upisali faks, ali ja se hvalim s tim da mi niko nije pao. To od kad ima. Iako mi je bilo draže raditi elektrotehniku, PMF, ovo je Mickey Mouse. A to je to. 126 lajkova i rješavam dalje.